Hagan kapuan kung ka UCPF to Umsning Constituency People's Forum nakabenta ban pentelun yakikam gijongka nakabenta kaneka election arajar arpulai nakabenta uba Sunshine Makri ni ladon kami aga office banginiyo manpen dep yakikam gibaman lagasngi nakabenta ban pensuk ikipaj ba kibawan kendu bat perkhat kam uba Sunshine Makri ubalong ukertong ubala penbenai la de ban aireng ha ka election syaka ying dorbar thawan ka jella ha u arjar arpulai ulapli ka office tray kam jong u ha umsning patarim ribhoi district ketika office tray kam kadai bala long try da kikmi kikpa utai usam la rangba kabadan ha ketika senang ha ketika jingpli ya ketika office tray kam la sakhi da ka jingdan uba RB Shadap Presiden ka Umsning Constituency People's Forum lane ka UCPF u Presiden ka Seng Samla UCPF uba Pateng Mersing bat ki pajba nong kershan shenrang bat kentai jong te Samla rangba uban yakun kumu kertong shimet na ka UCPF na Umsning Constituency bat ki bahayeng ki bahasem jong u bat nang ne shakman ki pajba kimdan kamshu ban let shaka ying sa jong u ha kabayadai bat ki kam jing yamir jing mod ha ka election Henry Kinwan bet ha ketika office tray kam kumbala mang balapli yaka kenang bakanom ktaru yaka por bakordor jongki Umsning ay kumplit ng MP papila pulay kapor bakordor jopi ketika step kamtam kalong kasi bakurpang pa namarba ketika office nilai open play banya trekam no ide ketika kam election arja pulay bat ka staff jong UCPF lagi dalam ni nagdang semua nakit bok kerjaan ya borok kinukit kam nantinya trash tom yang ta jungi pamin posh takathong ketang kita ini nagdang semua ay gotong jungi haganeka election kaba haus na arajar arpulai kani meeting kami bilang taksi makin syai kami meeting pajba kadai tang kaji play office